Ndi member kamite basari nikankwenda kwira karibe tubake uya ntubo chowand eti basari sietu ila si allocate sia milioni 3 kuma 2023-2024 mwaka yoyo athira utesia na beto bona ni tu tatokara nthea komite to approve to wana baibone wanda admin kagenne tere asensia nete asensia asore bake na mwaka yo basari sio kumira mheshimiwa allocate milioni 3 wanda admin wetu kageni netere we ngwa kwake musie ikuo findira basari rakaera na bake ba sore bake na sheria ru atere kamete yo batere kuona ntu baraba koewa basari nontu yo isi antu bara ntore na nontu mumembo kamete representing tura fulani yo ko mia mwana batere koewa na ote batere kuona nontu yo meana baraba te beno batu to ko diso ni the whole exercise batu ya kamete te batu mantu yabo kuona bore akaribake yo yantu bo 200 turenda bomenye twagarire nthi twamwa lakini mwayani ne wandi admin tuwire membo mo kamitethira ari ogenda mbasarire ikya kindi ni ke laptop we transmit na arambere hakikisho bwana bara twayanire ndibo bona mbasare lakini gutombekere antu bare betere bayitha na bauto ithile baretere baya na mbasare abo bakwenda ende turenda kuwa nibo bayenete kamite enda kwenda kwira bonga musiari okego yanto bochi wande oritere siringi thate ciake na aura form ire mbasare wona mwana kwa tayo mbasare tirima manda mkageni wa admin aramulika akwire ina mbesa ire MCA na balokitire milioni 3 cia mbasare na kila mtu ena right ya kuona mbasare he mukariokia go yanto bochi wande na ofisi ya thirikari umetumira kiusori makosa kankwendete kuwa form ichi kwirerwa ichi wekererwa nyumba kwa musi nyumba kwa ofisi chekererwa ofisi ne sub county na staff ya sub county ndiko meko twekerere na bauba kutheta bakiwa ici wekererwa mucie iteokirwa ofisi ne nteko ma interest ya oimbi na last time toro bathania form bathithire na bathithiri ba mesere acio so no ntukorea form ciakwa cia messed up this time round ikio ciuketie mururu yo mwinge na itetongwa ikathiria ngoenda cituma kwa department urokenda weta kuthiata na kathiate no alafu uroka ibwateaniri inditero mwana omora mpete mbesa uteokia go yantuko chu ward ndenkero mwana omora mpete mbesa utewakia go yantuko chu ward ibethera bari involved kegwa yana kwa ambassador na ibarare involved kaba uketie thine siasa na urokenda kuona form cionde cio ofisi ne sub county beye bachione nyoire na nda warenge mbasare ekego yantuko chu ward itolewe siasa tote siasa ene itare kuringa siasa ya 2027 tokinya omuntu akamenyekana kala cia wararinga siasa bwana lakini ngwaye kwa muntu nakinye leni yake mtu akanyange leni yake ketho ditangwe kwa MCA kanyanga leni yako na MCA ketho nditana kwa nditakwa gavana weta mtu okinya leni yakwa ingwe nkorita na naheshimu kazi yangu na ndemirita with a lot of respect na diligence onte kwenda kwa kuthokirwa ngwaye kwa I know bauga kutheta nau kwa ibo berete ethio na nona twakuthiatere basari lakini kwangu takanyanga na hiyo kwa kwathiatete sheria ere bateri kwethire reo na ndenda kwira ntu bakwa bakiego yantu bocho ward na bathikerie bobo wega kabisa mbere to last year twaete ana ngirie mwana mana ya ile basari no twaya na mwaka ngirie ile batiru are kiego yantu bocho ward nderea ana 560 basari ibotoka kuma ke form ira ndena cio anangirie mwana magana iboti waome ko kiringa siasa okimeana to kwethia twayenere last le mwisho ngiri ile thai gavana wete ngiri 5 na twakinya ngiri 5 mpaka mwisho mwana mwisho ndimwete ngiri 5 uronete nyingi ngiri 10 ko inya theiba kuana bate kwa mbesha bwanene kwena bana ngiri 5 na kwena bana ngiri 10 na bara bana ngiri 10 bonde ibaki go yanto bocho and most needed na bendo follow up be list twenyo tutawapatia na mbu antu betu bakiogo katuwate mbaru mantu ira ya gavana nikenda ana betu bakiogo igombo tebuka